Tekan musik sayup-sayup. Cuma Hon Babaya kain putih nami hubab saya putih ni kong kain putih hon mamar putih ni pikiranmu mengidangkan nabi dan alikongkan nabi galup sanina Babaya saya doa sikat-sikatkan nabi galup dan tidak dikum mana. Terima kasih ma ay mahal nabi. Significado sa Lerion, pagkasikat namin pagkasa nila, parang kusay. Mumasigas ko na hanggang ikapagkamuta, parang susun, nagiba ni Kusang sa Lerion. Jadi, kusuluhon namin ngayon ba ni siyang? Palagi, kung niya mamanyari, semua suta. Tak, bali para sa Halo, sinong Quezon na nung sila? Uhibo. Lanong Quezon na masarap. Ayun po inaabig nila. Sa inaramlak pa yun. Bahwa si mahurmu, si bersih, ia dah pulang dari Tuhan. Jadi kami nak menguhimpah si bersih kita marsalina, uimar tutu, beriman tukun, berimalas diun lagi jatuh. Orang mahatak kuat, ini berdua kalau beri dia orang tak jenis, orang itu kanai. Ubeni kita, ubeni lima anak, naupat sadari ani juga, soal bandi mobil. Langkui mandalan mobil anggota lu bandi, tapat maboru, soal lima, ini Surya lima. Tapi nabalik utama, au makatawan keras bagi orang orang. Nasyam parumain, hargai mertua. Ingat soal kanai, ingat nasyam, tidak habis bani. Simadua nasyam. Jangan dilakukan tulang lakukan berkodak kudangan. Tongon na nasyam parumain, tapi ang guboy bipan orang orang halal itu kasomon. Sedirak kon, ang guboy panginduan anggaplah dia bapak kita. Langbe simadua, bapak nama kau, bapak ada ngomong akam bapak. Aima harapan nabi hubungan nasyam khusus ni parumain. Dahulu menggunakan pujian syukur kepada Tuhan karena acara ini dan cuaca agak baik. Di sini aku mengucapkan turut berduka cita kelam. Memang kalau kita merasa kehilangan, kita sangat sedih kelam karena ada kurasakan anak Ella sudah 14 tahun pergi meninggalkan kita. Tapi kalau tetap kita berpedoman kepada Tuhan, Tuhan itu akan tetap menyertai kita. Jadi, Kela pun semangatlah tetap berserah diri kepada Tuhan. Hanaki markoda, bersama.
mabeda ka nami panorang pe mamang anumong ijalo hanami maharora na siyang pengurus sa resort ke kapes tulok huluan pimpinan majelis jemaat ke kapes sa resort tulok huluan pakon huta dolok huluan sekitar nih Membani pengurus diakonia sekaligus membani full timer sa distrik 12 nokan ya tahun Bapak Preses masa ia lang boy hado ijon ay mamarhito ni mengikuti acara FEM di Kalimantan. Kita haganupan secara khusus bagi keluarga besar Sinaga ay bagas pusokan yuhur tentu sadado pangarapan ni halak na saya bahasa ahapin na masa bani gulu tetap martenger yuhur kumani Jehovah ay do hatani isi na martenger yuhur bani Jehovah jupan gogo na dapat tentu pangarapan na si Sonia itu Rosi agi tongko ni haganong keluarga terlebih bani na masa sonon na tinading pasti do lang terbelang galek cina marpusak luhur tapi tongko pakon harapan tetap martenger luhur uhur nami pikiran nami terlebih bani bapak tene berguguh mampan tetap martenger luhur bani Tuhan halaniaha doma nagabe janjimu sanggah menjalo pasu-pasu pertemaca buat siap pakon inango lang buli sirang ako lang sinirang ni hamatian bani nyomba khusus mga bani boto namin Pineta Daniel dihutuhan namin pa magpusok mo sebagai hasuman mo full timer secara khusus nokan Bapak PSS titip salam pudas na siap tarap semangat tong melayani janah bani na siap pinoparni dumabahat nokan pura-pura yakin doa nami ulang lupa Bapak yang harus butuh perhatian nih Nyomba alani inang pasti do haringat terus pasti sedih man tentu isi do naboy makasomani bakal tentu na siya baik anak sunaya gibo jadi hanami artonggo ase na siyang tinading ni inakon tetap masada tetap margogong bagas Tuhan Ori boto hamdo sona hapati pakianta diakoniata di distrik sonai homa agi ya i utaibar anyai tukinari sambil bersalam ya usko kanami ya mahata nami Tuhan mempertubuhi nasya terima kasih PMJ agar lupa naik mau kembali PMJ Hosian jadi hata nami lang balagan sang alani nak kidum mau buai boda ya hata nami nak perdobi ay mau bani makelai rumahon boda semalam taraboh dan sudah ubah di Nasyam tidak dingni orang tua rumahon ya anggo duit di bere Nasyam langsai bina di makelau biar ani ay bodoh nami pensiunan PNS dogo duit ini anggo na hargai ton holi ay ma pani say Nasyam palagi na kinerong kata di tondong paru main ini ya anggo boy paru main on pani say ni ya inang matongon anggo ay dingat Nasyam ang pala nama da jutu anamnya jadi tak sunah mau bani pendeta Daniel dur nami sebelas mam terabut lang nang pala dur nami aboy nami am halani am si mga aboy do ya kita na po say do kami kanami ham pudas terabot jarang na so na parpuli sa hali to kanami so kata na madua makatahon pukalan oras pa kon tambul manini imasak ipukalan oras moholi na siyam na tali ni sombul so na maholihan namin na ulak uluk ulak terima kasih Mas Kuda kalau memang dari segi dia pola pikir dunia perduniawan mungkin Anda belum layak untuk menerima hal sesuatu alaniahan inangon dong pemanadikon nalape marhal sokota tapi kita jangan terlalu terpikir kepada masalah itu inilah jalan terbaik ini daripada itu jadi aduh apa urusan ini bang dia ada aduh apa urusan
masih sonon kalau lalap Anda bernuan-nuan. Mami kiri sudah cina masalah. Bagaimana? Lagi yang dua lagi yang belum datang. Sudah, inilah takdir terbaik untuk saya yang berketua. On masih cengesan nebere neba tahu. Begitu. Dan kau koran datang mal siner di kena datang ketiga. Masih koran nanti anak ketiga datang. Ini namanya itu. 3 tahun kami sama. Marsoki kok marlek pakai. Ya. Nah, ini jadi kental dah hujan. Apalagi gemi si pengarah tahu kadilat tertanya dia. Tidak ada lagi. Dia ada 2 tahun. Ya bikinlah tekadkanlah udah selesai on maafin bagian ini namon si senesan ya lari dong petang jawabmu udah kena kan informasi 2 orang lagi ya ayo bikin dong nah mana saya menjawab ini bukanlah pemberian dari kalian anak-anaknya tapi doa kalian dan sama kalian komunikasi kalian terhadap dia gaji nabi bekal obat biho pengsiu atau obat A udah berarti masih di atas 4 juta sekian kan pensiun bisa bilangan atau jadi dia tidak mengharapkan bantuan dari hamba di mana tapi yang kompani di Nasiam maka holongan itu yang dibutuhkan apalagi sendiri yang baru kalau orang merencana belum apa kan ada lagi itu kalau lalu aku tegas tuh muda jadi itu ay marabakku pendeta Jawa nabi terlebih anakku pendeta Darul Kuluan anakku tidak dia maka anak pecah-pecah dengan beberapa habis tulangnya dulu mari kong garing raya tonga kan perpali betul juga waktu lagi itu dapat di toko dua bukan merawat di merawat tunda asal makan otak kue baru main kulit untuk ke depan berbabang aja aduh elah nih boleh ditutup ke raya tonga nomor tunggu jadi anak saya sama buru perpali berdua lagi toko dua tapi lampala itu intermeso benar sang pendeta dulu keluar bukan ibu ya mari kita ikhlaskan semoga amal bakti di Inangon selama hidupnya itulah bekal dia nanti bisa duduk di samping Tuhan. Lupa dia itu Bapak itu. Lanjut. Iya jadi. Ijon roh doa nami terlebih kepada nasyam keluarga Sinaga agi Bapak Pendeta Resort Dolo Kuluan na mewakili Resort Raya Huluan. Alani bani tolu bulan on ham menjapung gabe pandita di Resort Raya Huluan. Jadi John Hanami hadir ya pakon Bapak anggota Resort si hormat katahon turut berduka cita bani parujung goloni Inangon agi hubani opung ni Darius dan Bapak Doharma marhitio ni panroh nami 2 resort Dolo Kuluan Resort Raya Huluan. Jadi anggo Bapak Pendeta nami on jago doia ibagas na memimpin 2 resort yang begal hitung-hitungan di KPS. Doar maritio ni panroh nami on uban na siyang keluarga oras na siyang tarapo anca sa tonggo ita ipu di nama saon mengalir berkat Tuhan namar dapur-dapur hitung-hitungan di keluarga mata patigan na siyang mulak kubuta Bapak Pendeta nami duhar ibagas barita na mga suhur jana sehat-sehat. Pengurus seksi 3 resort diu datang markusuk niur bani parujung goloni orang tua ta opung ni si Darius jadi sadar saat nami ubani nyoba sunai homa orang tua nami podas nasyam tarapo jana biar pariahan jadi kan nami be dongdo sumber pati ta 3 resort seksi 3 resort ulang di nasyam sonai berbagai partai ini sonai do naduma itu tetap kita Aibani kepengurusan di seksi 3 resort. Terima kasih Ma, saya dong menambah tingkat seksi 3 resort. Kanami ijon jongjong ay matim diakonia resort Dolo Kuluan, Bapak. Jadi haruron namion langi bokan nami kiaha. Pitah patuduhan bohiduhan nami baina siam. Bahasa na dihiduhan nami homa kehilangan. Dihiduhan nami marpusok ni uhor. Go panginduhan nami selaku tim diakonia. Sungok kata ni naparlobi ang buhay ng wandong masalo sa Horjani. Tapi bapon tadi ngopi John si pator saut tatene. Jadi ay bapon mo pator sa hida. Ang buhay ng wandong na selesai. Jadi bapon ke depan tentu ya panginduan nami pertim diakonia
si say mana siam dikat mana siam mujon bila penting buat hamu dulu kuluan asing nang lo jatuh na siam mujon anggoy bere pa rumay non pangunan kon anggo lang ko may bere na hangay non tapi anggo ini hanadi sukun na siam si dia mulang boy ibur na siam si matuak kon ni jon buat hanam dulu kuluan ni mo isay gong kita honi jadi sehat-sehat mana siam sehat ma age hagan keluarga jon tene terlebih ku bani bapa sehat ma dapat iya Bangko tinanggok maon tene anami perisai BPJS Ketenagakerjaan Aima Penggerak Perlindungan Sosial Indonesia jadi inangon terdaftar do di BPJS Ketenagakerjaan dengan nama Nelly Suryani Saragi pas kan jadi terdaftar inangon sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 10 Februari 2025 dengan pekerjaan sebagai petani. Jana berarti 1 tahun 4 bulan tene. Jadi anami hadir jon maka tahun bani nasiam andohar mai pudini nangon kata pahape surah-surah nasiam surah-surah nama jengis mai pasu-pasu Tuhan dan kata. Jana hata nami mungkin untuk proses klaim nah pertama Aima mengurus akte kematian. Jadi datani cek nami doma pas haganupan lang adong kendala akte kematian di maholi jana santunan na iberekon pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan Aima senilai 42 juta rupiah. Terlebih age hubat kahaganupan na hadir badi panorangon halani kematian adalah hal yang pasti. Sebagai perisai BPJS Ketenagakerjaan harap uhur nami tene asiaganupan kita terlindung sebagai pekerja informal tene. Mungkin atapadong na lang memboto informasi boy hali masisukunan. Aima mungkin hata nami na mewakili hun BPJS Ketenagakerjaan. Na terakhir mewakili pengurus resort Dolok Huluan. Ijon adong doy patupuhan nami hubaniwi keluarga besar Bapak Pandita nami songon tandani iluh nami bani panorangon. Gatini karangan bunga nami sa resort Dolok Huluanon. Atap sadia pinaboy tarpatupuhan nami hutong-hatongan nasyam keluarga besar namin sadia peduiton lang boy membuat pusok di nasyam tapi marhitehon ida na dong may patupuhan nami on andohar maon boy marguna itong-atongah ni nasyam tene ulangin nilai nasyam humpani bahani tapi idah nasyam matiar di bukusan namin bagas amplop ay mahata nami terima kasih ma. Someone
cita kepada keluarga besar dari Ibu Boyanti Simamora karena telah berpulangnya ibu mertua dari Ibu Boyanti Simamora. Adompe nagabe rangi di acara nami na perlobe ay mamandori 400 nami begini paghanami acara ay mga hambani keluarga besar SMK GKPS Saturaya. Jadi ijon hanami parube mga tahun terima kasih datang to kita bani Tuhan na ibata halani ibere pihasehaton ibata das bani panorangon hasipi ibagas namar pusok niuhur kita bani panorangon tapi ibere pihajor kiton lahu mengadopi bakke hinahulongan diuhur tahun ijon. Jadi ijon bani panorangon roh dohanami bani keluarga besar SMK GKPS Sadaraya bahwasani hanami homa mga hapkondo pusok ni uhur na siyang bani parlobe orang tua na hinahulongan di uhur taon idilo Tuhan na bumi di bagasay bita apo-apo na humbani Tuhan indasan na boy ipahusor-husor na siyang ibagas uhur pakun pikiran na siyang andohar hancur matasan semakin tarhibur mana siyang jana upas ko na siyang ma haganupan na masaon bani Tuhan na batang asimar kugoh na siyang menghadapi haganupan ko. Jadi bagasay hanan makataon sa halinari turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bani parujung goluh ni orang tua na hinaholongan ni uhur taon ando harma bani haroro nami bani panorangon otik tarhibur na siyang dan otik songon namoru orat ni pikiran na siyang bani na masaon. Jadi bani panorangon bu on mahnami naro jadi ibu Tuhan do sonaha situasi sonari ibagas nalibur opehita jadi sonon mahanami na boyro malas maluhurmu jadi ibu kepala sekolah talang boy hadir bani panorangon halani ibu ai adong tugas ni bimtek di Jakarta sore ibu Tuhan do ai haganupan jadi ulang kalau mak kurangi malas nuhurmu bani panorangon jadi ai mahatanami na pondok terima kasih mah kita songon ikakata han SMK GKPS Sadaraya songon pangurupi nami pangurupita jadi parbagal pareteknion dong ibu Tuhan rup do kita marang gihonon jadi tokin narima sang kamar salam di berehon hanami tene terima kasih ma par musik nami sial masalam SMK GKPS ijado jubah para sarana. Terlebih hanami bani kepengurusan Bapak itu hanami berpusuk nyuhur rumah terlebih bani makela dan aku mahu bani lain nabi halani sampai rumah aktif doh matoko mamuhani kita tupuan Bapak ibu tahun jadi ibagat sanai asipe ibagat pusokan uhur kita harapan nami bani pengurus Bapak tetap untung namin riap odor tok kita bani tupuan ke Bapak jadi bani makela ya sabar maham makela memang torikdo memang gona ya tahun maguan inam terlebih ngosongon hau maka tahun pak mai maka tahun homa songon bapak nami i rumah parahan ko si bapak i rumah makela ada jadi contoh terikam iya bagas posisi na beritan struk maguan inam koma jadi ibagas sanai tangis terus busok tumang uhur ni
Jadi harapan kami hubari lain nami, halani terlebih makela man di papan lain nami, baik Frankie. Jadi harapan kami hubari lain ganjangan pokon dari Jodra. Siya matape hasoban STM na dong ihuda sa kulon. Ihata namin tene, lebih may bani abang o pumpanya. Maguguh mahambang, kuat mahambang kadapon haganub. Halani tungon sa ibugan sa nata na saud, gansa na ni Tuhan do. Lanyay, kuat maham tene makadapon haganub. Halani mungkinon dalam ni Tuhan mon ima perlobi yang mengalok gabeon. Bagasay ito dapat marunod sudah ni Tuhan tene, ulang lalakton san. Kasi po raska tagapot tene. Na humahuba ni haganub tene, ni omba ni gabeon haganub. Kasi ahapi haganub tene takzadi, agi perlobi gabeon tene, yan Tuhan. Kasi ito dapat siyam marunod sudah ni Tuhan. Kasi po raska siyam tagapot kong haganub. Bagi haganub na siyam ni omba, haginay mani dong pidwa na tila di gabeon na napupungan sa buwan. Kasi saling magsitubangan man na siyam tene, bani haganub. Kasi ulang panahon ni kabela na pusing ko ni gabeon ba abangon bali pala ni gabeon. Pahita ibagas puso ko ni Hon. Anami izon ayman nama porosog IKPS Pendeta Karpin Sombul membahen acara rumah hubani nasyam alani kebetulan tene dongpe adik nami atapi hasoman nami nama poso izon tene. Ya songan hata nami hubani adik nami peng kitene. Nah pertama pada mau tahun, tetap sabar, tetap kuat, jangan terlalu banyak bersedih. Jadi hubani hasoman nami Homa Simon, ya janganlah terlalu banyak bersedih. Alani lang hita simada adong pena Tuhan do simada hosam tene. Jadi humani hanami zontene adong do bunga iben hanami aima untuk inang hinang holongan nami ontene sonari ase iben hanami iben berekon hasoman nami. Satu kinari matene ya tahun ipadas ko sama nami. Jadi salinari ya tahun nami hubani na siyam keluarga Sinaga Haganub. Andohar matene podas na siyam taroko. Ibu ini inangon sehat-sehat na siyam hubani Haganub. So na matene terima kasih mak. Persirangan na pasti adong do lungud niuhur. Wahapon idah kanami STM bani bohi na siyam terlebih ko bani tulang idah kanami raut wajah ay memang adong do holsok adong do citonjon di bagas bumi. Tapi taringat au bani ambilan dari minggu bahasa si Hagai ay be sokpat do ia lari manadikon nyobani si Ismail halani lang terpaidah hidasigan si Ismail ay marujungkol lang adong be di dahon ni sumber air di hari bisan ay. Tapi isay mahalani biar gobir pakon horsok pakon tonjan ni si Hagai bani situasi na hadapi ini gabelang ididah ni ma bahasa adong do bani yanan ay nadok ipasir sir na bata mata ni bah. Tapi halani situasi na hadapi ini halani tonjan ni hale hagabiron ni bani na masa ay gabelang ididah ni sumber air na adong ijay tadi. Tapi patina kon na bata do isay hubani gabi marpagal do si Ismail do ni usung ni tadi. Ya ay marani nami sadat perumpamaan ubran Islam keluarga dinadim ni nangot tadi. Ulang halani situasyon halani orat ni halani urut ni ya kita di bawah setanjaron gabe tubuh kolsok ya gabe lupa hita marong dos ko banitu. Tapi ya tahun dosai anggo kolsokan ham anggo tonjan urmu martong ko man ay tonggo do dalan ni hita pasupah pakon itu. Halani hagaluban apo na ibahin tontong na kunaiban ni orang on ay na pasti tokin na say ay pangalupan apo na tokin na sa kumpani Zolmi. Tapi adong na pangapo na tersulur ay mapapata Tuhan Yesus Kristus na dok manubos kita tadi. Aseng ko nami umpani ketua STM makatawagan na siyam gol martungko tungko nita inang on ase bagas nagaluan sa dapat dua hotnya aseng istong supasi. Bahkan tonggok kita homa asehita pe tinadinginangon ibagas uhur dami. Ya, lumulai ng masalah si persahapan. Agani singal marempas mga namin on haling ngayon magal bidong ay marhubas. Asa kamlay musik na hirang niya din eh.
Pani boru panogolan. On marana parbudi. Asebe na siya magual na parlobe. Sampai kita tulang tak mendapat pengalaman. Sambil diberi nang tahu inang salah dua talu. Iya, panas bertulang Asia Mer. Ang mabuti namin ang mabuti ni pikiran namin yung kamu paikatuhan kasi harapon namin yung may nabunituan na batakan kasi mamasuk-masuk Tuhan dengan namin ang ganun pinupang mahok puro siguro akan Tuhan may mga oras demban sa tabi namin ngayon siyam. Ase niyombak na ipagkat namin tunga-tungan ni na siyam. Dakdana ko, etek ko. Anda na lang pa sila kami lumuman. Alam niya ay tulang ase ka namin malubi pagkurang-kurang kos. Doon ko si kurang ko niya igon na namin pa iya umam na siyam. Sa mga kaniliban na yun, terima kasih. on rumah hak namina tapi itu disiapno pagandam kon ihalani ay dong doi bernanu dik bong ase masikolah kuliah kinatak digatol nari para pambuli pulpenne utik pe holi ngira nami ay malas mahur disiam. Terima kasih mak. Ya, terima kasih Matiam. Malah suruh nanti. Tongon ita pe nami putih nami hubamu oma in mahalani
Dogma tulus putih ma uhur nami na itu dikonham jana. Sonang maham inang nami na bujur rapkon Tuhanmu. Terima kasih. Lupa noon waktu dari Tuhan baik tanoron bos kasi boy mago pusok ni hurtak kasi pe nasi apa bagas pusok ni hur tatapuhan namin mangindo podah nang bari nasyam sonahan asi boy magdalan jenges sa kalupan porja itu ngaco kami porja bari panorangon rosi bari porja selanjutnya itu ngaco kami keluarga tahun jadi dari kurang lebih nih Orja na yorja nabi minta maaf bani hitau naganupan sunai mah terima kasih. Kata-kata terakhir pemukian selamat jalan mabamukian sonang maha milambung ni Tuhan sehat manami gano pipudimu selamat jalan mabamukian pajumpa manasiam bakon hinang nainan kian lang tarata honawagan lupa lang kubuto asap kono kian buk tumangi bos pikiran ko lang kubuto ay da sa hatahonon ko selamat jalan mabamuki aku na bujur hamdoy nang namin no kasilaho inang kian hamdoy nang namin laho mo lihami sinausayan namin napagkunan namin huto kian puriro ka namin hujon mamuno pa ka namin parlomig pili magasuhur ko mamuno parlomig batugan kian ang gulang ano mo lihami rumahon may si mga lala namin dyan ang gulong kuton pili magasuhur ko mamuno mangim na patugakan na ganupan kian siap na namin puli mo kian pasapasuhang marapdong meron si kinami sa sadaan namin hanggang lumi puli mo selamat jalan mabamu kiapku na bujur senai mahatang bakku dari ya alan bekama musik ni orang yang bersama betul dengan tapi ako nitong namin pas-paso ni bani bisman jujung namin bani par musik namin sigal roh totong namin bani naroh na siyam nalahaw masu-masu siya dia burung panogolan icay mga mabuka na siyam tudong ni buru na siyam asulang lalap ibagas pusok ni huro siya dia asya bani sa par musik namin ngatin ni Indo badan ni Tuhan Yesus. Yesus,
Kami Maritiaw nida Sumani Panorangon Dumatungon Iwin Asyam acara adat Simalungun Bardalani bagi senator sa dumumay hubani parujung gulong ni orang tua nami bani nasayo sinusari matua ibagas panurang sonari on man naboy ben hanami malas ni nami hubay Asyam tongon humamukah kumbani nabudardas kumbani Panorangon jingis doy ben Asyam haganupan andohar martabah mau marajoki rusijok panggilan hubay Asyam hanjon wata si pasupasutuan hanami keluarga pe puras kumatara pakumbani pusok ni huron on ma idiban nami nalah manakil parugas kumbani na Asyam panggol nami. Terima kasih Mak. Terima kasih Mak panggul nami. Dasmai Mandoning kita Haleluya nomor 383 ayat sada. Bani hagalupan majelis jemaat nadong Kuria pendeta kaya panis berbahasa bulong bahkan dan mewakili Kuria hanani pe diundo marpusok niur bani pertunggolo ninau lang nasyam keluarga besar Sinaga tumang hasa nama buan tene bani naon tapi hanani pe diundo merasa kehilangan halani muruma sada anggota ni Kuria tau janak sadokahon utulan dinai tumatong kuli mulai sadarion mulai minggu lambe dahon di Kuria ia buntul bani yang biasa tadi tentu isai ini merasa kehilangan Tuhan asih berada Asyam keluarga lampala setung tentu berada Asyam malah di Kuria ompe mengahapkan
hinautik ni soan Malaysia mai bahasa hanami Korea majelis jemaat makuan terlebih hanami bani majelis jemaat Korea hasilnya memang 3 bulan nasalku doma yang terangon bahasa ialah tahan menginan ya tadi hari pernah itu tapi kesunanya tu lagi tu ia kan situ ada di Korea dan yang makuan situ apa hanami majelis jemaat di Korea ai masada busok diurnani mati asin bata gaduban terlebih kepada Indonesia masuk hutan tidak ingin naon sebelum gol nomor tonggo soalnya tenang nak perayaan harani tonggo ondo nemui gabe serana komunikasi tahu dengan bata patugah pun ahado natong bisa di bawah suku hurta ahado baru turun dari habihita asin semakin ipasrahkan kita bahasa inamon mulak mahuan yang menampas ay mga perjanjian di sini hinang pay matutunan ya inangon ay mga korandi inang situan nili suyadi Borusarabi yan ang tubuh imarugun tanggal 10 sana September 1965 riwayat pagidang yun ni inangon ituria KPS pendeta Kerpahis Purbasa Bulon gabe sama sinamon ay ma tahun 2010 das kubani 2015 tadi jadi lanjut tulis saya sama sonyai 2015 das kubani 2020 ilantik ma inamon gabe situa itu ay ma bani minggu tanggal 1 bulan Desember 2010 siang jana inangon menjawab tohoran hasil tuau bani hari Minggu tanggal 10 siang Maret 2020 jana bani bulan Februari 2020 membentukkan diri do inangon bani tugas kalau tanggung jawab di selaku sada situ tadi masih tayong di dumma adong parna buliton yang pun inangon tidak karang ni panginangon ni dumma agak melemah landai Posur Nabi Bedinai hasil mangidangi dia dan tong-tong do inamon ay masih tua na ipake idireza kepada Purbasa ay marana boy patorang kanami inautik ni pangidangon dinangon di Turion. Terima kasih Pak. Ibagas Patramotion pakonidok di urdi Tuhan duhita boy mandupakon hagen panpon kubamu bapa nami
diunduhan nami mapusok niuhor. Atas nama hagalupan Majelis Jemaat na adong di KPS Resort Raya 2. Hanami pe mabuan bilangan ma. Morma na magidangi itong atongah di resort on. Marite parujung gol ni inang situwa on. Inang na hinaholongan ni Puhurta. Tapi pori pesonai nasada gabi malas ni Hurta. Pasti merbuah doahan na do iidang ini nasaduka ani kulungnya. Ay mau harapan nami gabe gogo atape apo-hapo. Nalho paula kon kuhur na siyam. Mardingat hagalupan pambahenan ni inang on, inang situa on, sadukah iya mengidangi. Persaya doa nami ipargogoy Tuhan doa Bapa. Sunay huma agi ubani na siyam boto nami papaggawe hagalupan. Kakak nami pakonabang nami. Tenger dohur nami marsadani kuhur do na siyam. Asik tambah gugo na siyam nalabo man do pakon na masaon. Janang paundos konon na siyam do hasadaw ni gogo pakon kuhur na siyam ay nalabo mano pang bapa. Nati na dikon ni inangkon. Tuhan ma nagabe pangako ko bani na siyam. So nay ko ma dasdo hata dikut marpusok ni hur nami kumbani GKPS Distrik 2 on. Hagalupan Majelis Jemaat Pendeta Penginjil Pikar Rosi calon Pikar Sonai Boma age das do salam ni Bapak Presesta Jana ibagas tonggo ni hagalupan na adong i Distrik 2 on. Margogoh ma na siyang keluarga namin na tinadiko Nani untuk rumah pimpinan simbol GKPS aku sok niuru bani baru sungguh ni inang olongan ni Puhurta. Hatani sidia ulang tong jangku nasiam jana unang larang nasiam di bagas pusok niuru tapi total nasiam amor saya kepada Tuhan andohan amor saya nasiam air mengubah nasiam kepada pangarapan Pabua dipasuk-pasuk Tuhan do nasiam dipudini orang Tuhan tahu. Jadi halanyai anong lohoma ibere bilang sinodin asomon tertinggi menggolipak patang minamon yang bersama nama dari nasiam. Kalau nggak lupa gagas pengarapan asing margo nasiam dalam menempatkan nama sama. Sonai mak Pembos mak. Kita haleluya nomor 764 ayat 1 pakon 2. Ibagas Korani ni Bapa Pakon Tuhan Yesus Kristus papatul binapasi Sito palangit pakon tangon. Amin. Hargado bagi panonggor di Jehovah hamatian ni halak nami nangolongan ni mantong rumah. Hamba panami na minaguri atas Tuhan ni namang gulu agi hidup mati. Doma ibereham anakmu Tuhan Yesus Kristus kuhamatian halani dosa nami. Jana ipaguluhan dunia asinapota ng guluhan manami. Say apoy ham mahanami naman pusok ni gulu. Manhite parujung ni gulu ni nasoban ng
patubuhan mga porsayaw, jana patubuhan mapangarapan kamang gulong bandang. Acari hama kanami bani gulong nami, asing ulang lalap kanami martusok ni urus o manalamar pangarapan. Jauh hama tonggo namion, ibagas Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Kita ganupan na kinakalongan ni Tuhan ta Kristus Yesus. Hata ni bata maondos kubata, bani sadarion aima ibadah para gendau. Kubani inang situa Mary Suryani Boru Saragi on. Aima na ikut kanami kubani 2 Tesalonika 2 ayat 10 das kubani ayat 10 sonon mahatani naibata. Ase Tuhan ta Yesus Kristus pakon naibata bapatta nama kahologi kita anjahan nama bere bata apo-apo nama nonton apa pangarapan nama dia marhite hidup di uhur. Ia mengapohi anjaha patotakon uhur nasyam bani segala horja apa hata nama dia. Amin. Sangga mandodi kita tahu binari kasih Roma nasyam magadupan majelis jemaat lama mandi di Batam. Mandodi kita haleluya nomor 427. Jadi bagaimana sora hundagulia atas nama Allah. Sebab semua mertua mana mati bagas Tuhan ibu bani sunari-nari. Songon ini tentuin nama saran masih dia bani kalau jauh masih dia. Aina manut bani sidea nami kalau jauh masih sidea. Hai aku percaya kita ada mati di Yesus anda aku. Sonai ma aku mati Yesus. Harus kurang di debatado na modo dia kapos. Halap naman kon kidahni ay do naman yanan ibagas dia. Anjahane bata ibagas dia. Anjahun jon do iboto kita. Adop marianan ia ibagas dia. Ay ma umariton do ini adop inereni ibata. Lokas hab masonari Tuhan sa bolon misi ibagas dami. Somon na ino tahon Anjaha abusan nima segala ilim kumbari isilea sengdong be hamatean age pusok niur age pertangison age halo jaun sengdong be aidom masalpu namar lobe ini sedo nadok matei memuji Jehovah sedo halak nadok tuat hunna goritoru tapi kita dona memuji Jehovah umbani sonari Rosi sadokani dokani. Haleluya. Tapi ang kumarianan ibagas na siyam tondoy na pamuhoy Jesus sumbani na matay. Paguluhon ni si puhoy do Jesus sumbani na matay indo age badan ni na siyam na ramatay in. Mahitay tondoy ni na marianan ibagas na siyam. Tapi ang godong mamatay hita rapakon Kristus iho persaya iluhurta rapanggolu mamahita pakonsi. Ingat na siyam na mambubahon na siyam na makatahon hatani na bata bani na siyam ujung ni perdalangan ni sedia ma tonggor na siyam anjahatiru na siyam mahapersayaw ni sedia ay barang ise na sigol man ramot kun hosahni
Nama guan do iya ijay. Barang ise na siwal mangaguan posahni halani abu. Ay do na sumpahan. Ay upah halani dosa ay mahamatian. Tapi sila'y kelayak ng ibatado hagaluan sa lokal ng kami mahigit Kristus Jesus Tuhan tayo. Ancahan konon dulu ton bagas di lima asih manggol kanima. Ancahan konon dulu halika mariara nama kan lima. Jadi tanggal lima ma aku dosa hoba nama sapai. Ancahan pasukon dulu ai ini Tuhan Jehovah. Amin. Sedo yana nama nontong bata dunia. Tapi nama dalam do kita menuju kubalik yana na tetap proses sadokan hidup kami. Tuhan nai batama man ramokon inang situa Nelly Suryani saragi on. Labo dua pakon laho masuk kumbani sonari nari rosi sadokan hidup kami. Amin. Asibuan kita mabakini kasomanton kubani kianan parsaranan ni. Pai maari parkuon ai ditutup mabatan manduli Manduli kita Haleluya nomor 172